Amuyutan lareng ang Yelenyo na makisan metong king Kadiwa ni Ani at Kita agaganapan ngeni manibat April 29 hanggang 30 king Angeles City Hall grounds. Penny mo na ning Angeles City Economic Development Investment Promotions Office kaya duwangan ning City Agriculture Office kapag nasaning programa. Ingilapit king publiko ing sariwa, dekalidad at murang produkto. Iba't kareng lokal na ortilano at MSMEs. Bida king Kadiwa Fair, reng yayaliwang gule, prutas, delicacies, merienda, street food, kape at customized products. Iba't king home for girls ning CSWDO. Atin mo namang direktang pisasalwanan agricultural products kabilang ning cauliflower, Chinese cabbage at cabbage. Agpang kareng organizers, direktang susuporta iti kareng ortilano at kareng mga lating magnegosyo. Amuyutan yung publiko na tangkilikan lareng local products at magisan metong king pamagpasik ng ning community-based economy king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang ko to, king Balen Susuyo.